Kembali jumpa di Vibro Section 4 te kane kadai namta ka Meghalaya Police te kila penmi ya ka roster kila dapat ai approval ya ka reservation roster namta ki post jongki Meghalaya Police te gidon kuma layajar sispa pratli ki post te laga jong ada pihak roster te nrei ban code application pada kimpat code adu benta te ngatrai kin sapentip anda kila code application namta ka post kam police Meghalaya Police Tengene dated Shillong 13 February kadai minta kasih approval for the reservation staff proposed of UBSI, UBC, ABC, BNC, fireman, MPRO, driver, constable, signal operator, mechanical but follower. Tengene page gini ki post kat kum karo start la ya do kan no ten rei namta ban code application pada ban code tab kam pada keempat code du mentaru dengan saab ya kataru hadulano ken penmi ya kata kubor ban code application namta ka Meghalaya Police. Sir, I am directed to refer subject cited above and conveyed approval of the government. Komod bahal ada approving nama UBSI, UBC, ABC, BNC, fireman, FPRO, driver constable, signal operator, mechanical, but follower. Tenamta UBSI kidon kumba new penrutuli post khalar UR kalau open bank dan khasi jentia live po garu live way order STSC lightly post kene dan jangka UBSI tenamta UB constable UR sispa pra khasi jentia aspar pra garu aspar pra order STST live drill total long news pa arpo sakaweru rekan mau gini ba te complete te menta kadon ru ka sports quota laga jong te kibal qualify hadu ka exam dep qualify ka mare ber exam kemud ba ki sports quota persons kibal represent ni ka state dan national mud ba kendrung ba ka sports quota fireman pada ar khanda UR khas jentia nyupra garu nyupra ora STC shipo te spa khnai pesan baro te kebun ka UBC phiaban le bha ka exam te kene kram i hang te raja te kene don san fly telik post te kene jong mechanical operator ne kene jong ai te pratli UR khas jentia arfway garu arfway order STC line te pro san fly te MPRO operator kadon aspa san telik post live UR khas jentia prap R garu prap R order STC shipo aspa san baro te kene signal operator UR khandai khasijia RFR garu RFR STST order STST line baro long san pendru te bun pose kadai jong kaneka AB constable lo AB constable BN constable lane handyman kadon du kasos pak nep sau UR sparp sau khasijia garu san pak nep fra garu khasijia san pak nep fra garu san pak nep nyau order STSC nyupsan baro long khatsau pak nep sau Tia kan ya pada ebi hidon kam ha ka jeng mare ha praktis ha ka jeng mare nomor ka khambun ka maks ha ka jeng mare driver constable UR arfway khazin jasan pra barusan penyo udah stis nyo tal spa sofel lai bara kan hero kamden ada jeng gitu hi kowe kami kan gelo pertol na ne ka yu la ka jong jaga nda arfdu pulpus lai tali UR khadwe jen khazin ja khadwe garo udah sti kowe na arfdu follower kadon sis pa sau po terfoi UR khasa jentia dan penriu garu dan penriu ada sisi nyau total sis pa sau po te baro kita total number of post kadon lajar sis pa pra ne udah approve mangene te nam taban code application beda kin sapen mi da kawai part kene nang dai tangka approval of reservation roster nam ta ka Meghalaya Police ka ban sapen mi man code biang tekin sa code dan da kanang simpor hi katu kan singi tharai kat kum gajing terikam gajuki te span kan mau kane ba kaban margin code registration chua code application chua ladap dan kinsa code jing bare te simpor ba te kat kum gajing kloi ka jing terikam juki la kloi da kloi la kaslam kan sim slam te sakan mau ban pen kre ba no gajing mare ke exam ge bro pe pen kre lupa nam ta ban wan melawan tip lawan kloi lawan slam lawan tip Tentang kata kata hapen krel pano nam tagine. Tenam tagine ro kan mau bahamo nam tagi UR
om dere tangi ke bahek max marbun bawa kelas na belada bro te UR kemud ba kan debek higi bom shim ya ka age relaxation mut ma tada de khazen tia mut kim shim ya ka age relaxation ki debek thik ya ka bal adabu om don ka age relaxation dikin rung bahek UR mut da ki yok max kin rung te tilda ki bla he ka age ka shim no ka age relaxation kin rung shu ha ka UR kin rung no ha ka sejen ta gen mar la shim ya ka age relaxation kan logum ta tikin rung betang ki bom shim kin rung hate ki badang kham khna bat ki ba kham biang ka haj nang kita ki barung pasa ka weru kin don ru ki pus nam ta ki sports person maram ta ka sports person kan don bila ka jong tikin don ru ki pus nam ta jong ki teng de company re tang ma ka sai don ba ki pus nam ta ki sports person te dalah kila qualify hadu ka exam te kemud ba lada ki duna max makna kitu kan rung ba ka sports person dai te tangi nei ki jing betip atra ki detail nam ta ki deru kin sapen mi hi hakisni ki ban sawan te tangi nei ki betip tulis